yewe mu mateka y'isi abantu benshi bagiye bumva inkuru z'intambara, ibikorwa byo gutabara ndetse yewe n'uburyo ibihugu bikomeye birwanira inyungu zabyo. Ariko hagati muri ibyo byose hari imitwe y'igisirikare yihariye idapfa kumenyekana cyane, ariko ariyo ituma ibihugu byubahiriza umutekano wabyo n'uw'isi muri rusange. Ni imitwe ikora mu ibanga rikomeye cyane, ifite imyitozo ikomeye idashobora kwihanganirwa n'uwo ari we wese, kandi ikaba ishinzwe ibikorwa biremereye abantu basanzwe batabona cyangwa batatekereza gukora. Iyi mitwe itanu tugiye kuganiraho uyu munsi wa none niyo yagiye igaragaza ubudasa mu mateka y'igisirikare ku isi, aho bakorera mu mazi, abandi mu butayu, abandi mu mijyi cyangwa mu butasi bwo ku rwego rwo hejuru. Bose bahuriye ku kintu kimwe, aricyo intwari ikomeye y'ibihugu byabo mu bihe bikomeye. Mu gihe turi bugerageze kumenyaho imitwe ikomeye nka Navy Seals ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, SAS y'Ubwongereza, Spetsnaz y'Uburusiya, Shahed 13 ya Israel na GIGN y'Ubufaransa, turarebera hamwe uko yashinzwe, aho ikorera ndetse n'impamvu yabaye ikimenyetso cy'ubutwari no kwihangana mu rugamba. Mutama ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe, uhaye ikaze kuri World Today, iwabo w'ibyegeranyo. Urakaze neza mu isi y'imitwe ya gisirikare idasanzwe. 2025 niho turi. Twende sasa mu mateka y'isi rero. Hari igihe ibihugu bikomeye byagiye bihura n'ibibazo bikomeye by'intambara, ibikorwa by'iterabwoba cyangwa intambara y'ubutasi hagati y'ibihugu bikomeye. Muri ibyo bihe bitari byoroshye, byagaragaye ko ingabo zisanzwe zishobora kuba rwose nta kintu zakora mu guhangana n'ibikorwa bidasanzwe. Nibwo hatangiye kuvuka imitwe y'igisirikare yihariye izwi nk'imitwe idasanzwe, Special Forces. Ayo matsinda yabaye nk'amaso n'amaboko y'ibihugu byabo, agahabwa imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibintu bikomeye kandi bigoye ahantu abandi batatekereza kujya. Navy Seals ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu niho turi. Mu mwaka w'1962, Perezida John Kennedy wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho Navy Seals. Impamvu yari imwe: guhangana n'ibihe bishya by'intambara za gisirikare n'iterabwoba ryari ritangiye gufata indi ntera. Izina Seals risobanura Sea Air Land, bigaragaza ko uyu mutwe ushobora gukorera mu mazi, mu kirere no ku butaka. Kuva mu ntambara ya Vietnam kugeza mu bikorwa byo kurwanya Al-Qaeda, Navy Seals bakomeje kuba igikoresho gikomeye cya Amerika mu rwego rwo kurinda inyungu zayo ku isi yose. Special Air Service cyangwa se SAS twagiye mu Bwongereza. Igihe intambara ya kabiri y'isi yari igeze aho iryoshye mu mwaka w'1941, umusirikare witwa David Sterling yagize igitekerezo cy'itsinda rito ariko rikomeye. Yashakaga abantu bake ariko bafite ubushobozi bwo gusenya ibikorwa by'umwanzi mu butayu bwa Sahara. Uwo mutwe waje kwitwa SAS, aribyo Special Air Service. Nyuma y'intambara, SAS yabaye icyitegererezo cy'indi mitwe myinshi ku isi, ikaba yibanda cyane ku bikorwa byo kurwanya iterabwoba, ubutasi no gucunga umutekano w'Ubwongereza n'inshuti zabwo. Spetsnaz twerekeze mu Burusiya kwa Vladimir Putin. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Soviet Union mu myaka y'1950, Uburusiya bwabonye ko bukwiye kugira umutwe udasanzwe uzajya uhura n'ibibazo bikomeye by'ubutasi no kurwanya NATO. Nibwo havutse Spetsnaz, izina risobanura imitwe yihariye. Bamenyekanye cyane mu ntambara yo muri Afghanistan no muri Chechnya, aho bagaragaje ubukana n'ubuhanga bwo guhangana n'abanzi mu buryo budasanzwe. Ubu Spetsnaz ikomeje gukorera mu Burusiya no mu bindi bihugu aho inyungu za Moscow cyangwa se Uburusiya ziba zikomeye. Shahed 13 twagiye muri Israel. Israel ni igihugu gito ariko kibasiwe n'imitwe y'iterabwoba kuva cyashingwa mu 1948. Mu mwaka w'1949 haremwe umutwe w'ingabo z'inyanja witwa Shahed 13. Uyu mutwe ugamije kurinda Israel ku nyanja ya Mediterane no kurwanya imitwe y'abanzi ituruka hanze. Kugeza n'uyu munsi, Shahed 13 izwi nk'intwari ikomeye ya Israel mu guhangana na Hamas cyangwa Hezbollah, ndetse yewe no mu bikorwa byo gutabara abashimuswe. GIGN twerekeje mu Bufaransa kwa Emmanuel Macron. Mu Bufaransa ibintu byahinduye isura mu myaka y'1970 ubwo ibikorwa by'iterabwoba byari bimaze gufata indi ntera, cyane cyane ibitero by'indege n'ifatwa bugwate.
mu mwaka w'1973 hashyizweho umutwe wihariye wa polisi y'igihugu wa GIGN, aribyo Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. Uyu mutwe ugamije gutabara abantu bafashwe bugwate, kurwanya iterabwoba imbere mu gihugu no hanze yacyo, ndetse no gukumira ibyago bikomeye nka nuclear cyangwa ibisasu biremereye. Kugeza ubu GIGN izwiho kuba intwari ikomeye mu kurinda abaturage b'Ubufaransa no gukemura ibibazo bikomeye mu buryo bwihuse. Aha rero iyo dusuzumye inkomoko y'iyi mitwe yose dusanga ikintu kimwe ihuriyeho, yose yavutse kubera ibihe bikomeye by'intambara cyangwa ibikorwa by'iterabwoba. Buri gihugu cyabonye ko kugira umutwe udasanzwe ari ngombwa kugira ngo kibashe gukomeza kubaho no kurinda inyungu zacyo. Noneho rero iyo tuvuga imitwe idasanzwe ntabwo tuba tuvuga abasirikare basanzwe abatuzi, oya, ahubwo tuba tuvuga abantu batoranyijwe mu bantu ibihumbi, bityo imyitozo yabo ikaba igoye cyane ku buryo 90% by'abayigerageza bayivamo batayirangije. Aba basirikare bigishwa guhangana n'ibihe bitoroshye cyane, haba mu mutwe no ku mubiri, kandi bagahabwa intwaro n'ubumenyi bugezweho. Duhere kuri Navy Series ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyitozo ya Navy Series ni imwe mu myitozo ikomeye cyane ku isi. Iyi myitozo kandi izwi nka BUDS, aribyo Basic Underwater Demolition Series Training. Iri geragezwa ryaranzwe n'icyumweru cyiswe Hell Week cyangwa se icyumweru cy'ikuzimu, aho abasirikare baryama amasaha make cyane, bakamara iminsi 5 badasinzira neza, bagasabwa kwiruka, koga mu nyanja y'ubukonje no gukora imyitozo yo guhangana n'umunaniro ukabije. Abenshi batsindwa kubera kutihangana. Uretse guhangana n'ibihe bitoroshye, series bigishwa gukoresha intwaro zigezweho, amasasu yihuta, sniper rifles, za explosive charge n'ibindi. Bigishwa kandi kugendera mu mazi mu buryo bucecetse cyane, ibyo bita combat diving, no kugurukira mu kirere, ibyo bita parachuting. Uburyo bakoresha bushobora kubagena mu mazi y'ubukonje bwa Arctic, ubutayu bw'izuba ryaka, cyangwa mu mijyi irimo intambara. SAS, twerekeze mu Bwongereza. SAS ifite ijambo rizwi cyane ngo Who Dares Win. Iri ni ijambo rigaragaza imbaraga z'imyitozo yabo. Abashaka kuba muri SAS banyura mu igeragezwa rikomeye cyane mu misozi ya Wales, aho bazamuka imisozi bitwaje intwaro ziremereye, bakagenda ibirometero byinshi bataryamye na busa, hanyuma bakajyanwa mu butayu bwa Oman kugira ngo bigishwe guhangana n'ubushyuhe bukabije. SAS rero izwiho kandi imyitozo ikomeye yo gukora mu ibanga rikomeye cyane, kwiyoberanya, kwinjira mu baturage batagaragara nk'abasirikare, no gukora ubutasi mu buryo bw'umwuga. Aha niho haturuka imbaraga z'uyu mutwe, kuko ushobora kujya ahantu hose utagaragaye, ugakora akazi kawo, ugasohoka ntawe urabutswe na busa. Twerekeze rero kuri Spetsnaz, ni mu Burusiya twerekeje nanone. Spetsnaz bazwi nk'abantu bafite imyitozo ibabaza cyane. Imyitozo yabo birimo kurwana n'amaboko, gukoresha intwaro gakondo, ndetse n'ibikorwa byo kurwana n'umwanzi batitaye ku mubabaro. Hari aho bigishwa kurwana n'abanzi batitwaje intwaro na busa, bagakoresha intoki zabo. Ikindi giteye ubwoba rero mu myitozo yabo ni uburyo bashyirwa mu bihe bimeze nk'intambara nyayo, kugenda mu ishyamba iminsi myinshi bataryama, cyangwa kujugunywa mu nzu iri gushya bakabwirwa gukiza ubuzima bwabo nyine ku giti cyabo. Spetsnaz rero bafite ubuhanga mu kurwana mu mujyi, gukora ubutasi no gukoresha ibikoresho byose biri hafi yabo nk'intwaro. Twerekeze kuri Shayeti 13, ubwo tayari twerekeje muri Israel. Imyitozo ya Shayeti 13 ikorerwa mu ibanga rikomeye cyane, ariko izwiho gukomera cyane. Abasirikare bayo banyura mu myitozo yo koga mu mazi y'ubukonje iminsi myinshi, gukora combat diving no kwirinda kubonwa n'abanzi nubwo baba bari munsi y'amazi. Bigishwa kandi kugurukira mu kirere, parachuting, gukora ibikorwa byo mu butayu, ndetse no kurwanira mu mijyi. Umwihariko wabo rero nuko aribo bami b'amazi, kuko bashobora kwinjira mu bwato cyangwa mu nyanja y'umwanzi nta n'umwe ubabonye, bagatega ibisasu cyangwa bagakuraho abanzi mu buryo butamenyekanye. Iyo myitozo ituma baba umwe mu mitwe ukomeye cyane ku rwego rwo kurinda igihugu cyabo kiri hagati y'abanzi. Twerekeze rero kuri GIGN, Ubufaransa tayari. GIGN
ikora cyane mu kurwanya iterabwoba no gutabara abantu bafashwe bugwate. Imyitozo yabo ikubiyemo kurasa neza cyane, ibyo bita precision shooting, kwinjira mu nyubako zifunze no gukora ibikorwa byo kurinda abaturage mu mijyi. Bafite ubuhanga bwo kugera ahantu hose, haba mu ndege, mu musozi cyangwa mu mijyi minini. Umwihariko wa GIGN nuko imyitozo yabo itibanda gusa ku mbaraga z'umubiri, ahubwo inibanda ku mutima no ku mutekano w'umuturage. Bigishwa gufata ibyemezo bikomeye mu gihe gito, bakarasa neza ku buryo bashobora guhagarika umwanzi batabanje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Iyo dusuzumye rero imyitozo yabo, tubona ko buri mutwe ufite umwihariko wawo. Navy Seals bahagurukira ahantu hose, mu mazi, mu kirere no ku butaka. Naho SAS bakaba abahanga mu gukora mu ibanga rikomeye no kurwanira mu butayu. Spartans bakoresha ubukana n'imbaraga zikomeye. Naho Shayet 13 bakaba abahanga mu bikorwa byo mu mazi. Naho GIGN bakibanda ku mutekano w'abaturage n'ibikorwa byo mu mijyi. Aha rero niho tugiye kurebera hamwe iby'iyi mitwe yose izwiho mu mateka y'isi. Duhere kuri Navy Seals. Navy Seals bazwi cyane kubera ibikorwa by'indahemuka bakoze mu ntambara zitandukanye. Mu ntambara ya Vietnam bakoze ibikorwa byo kurwana mu mashyamba, aho abandi basirikare batabashaga kwinjira, ariko ibikorwa by'abagize izina rikomeye ku isi nibyo bakoze mu myaka ya vuba. Mu mwaka wa 2009 Navy Seals batabaye abapiloti n'abaturage bari bafashwe bugwate n'abajura b'amato muri Somalia, bakabikora mu buryo bugezweho cyane. Ariko igikorwa cy'igitangaza cyabahaye izina rikomeye ni Operation Neptune Spear mu mwaka wa 2011, ubwo bicaga Osama bin Laden muri Pakistan. Icyo gikorwa cyanditswe mu mateka y'isi nk'imwe muri operasiyo zidakunze kubaho. Cyagaragaje ko Navy Seals ari umutwe ufite ubushobozi bwo gukora igikorwa cyose naho cyaba kigoye cyane. Naho rero SAS ifite amateka maremare y'ibikorwa by'ubutwari kuva intambara ya kabiri y'isi yatangira. Mu gihe cy'intambara ya Gulf mu mwaka w'1991, SAS yakoze ibikorwa byo kwinjira mu butayu bwa Iraq bakagabanya imbaraga z'abasirikare ba Saddam Hussein. Spartans aba bazwi cyane kubera ibikorwa byo mu ntambara zitandukanye Uburusiya bwinjiyemo. Mu ntambara ya Afghanistan mu 1979 n'1949, Spartans bakoraga ibikorwa byo kugaba ibitero byihuse ku ngabo za Mujahideen, bakarwanya imitwe yari yihishe mu misozi. Nyuma yaho mu ntambara ya Chechnya, Spartans bakoreshejwe mu bikorwa byo guhangana n'intagondwa zari zarahinduye umujyi wa Grozny akarere k'intambara. Ariko igikorwa cyabagaragaje cyane cyagaragaje ubukana bwabo cyabaye mu mwaka wa 2002 i Moscow, ubwo bageragezaga gutabara abantu bari bafashwe bugwate n'ibyihebe mu nzu y'ikinamico North Theater. Nubwo byarangiye habayeho impfu nyinshi z'abaturage, byagaragaje uburyo Russia cyangwa se Uburusiya bukoresha Spartans nk'intwari ikomeye mu kurwanya iterabwoba n'ubutasi. Twerekeze kuri Shayet 13. Abo bazwiho cyane ibikorwa byo kurwanya imitwe y'iterabwoba ikorera hafi ya Israeli. Mu myaka y'1970 bakoze ibikorwa byo gufata indege zari zashimuswe ndetse banagira uruhare mu kugabanya ibikorwa by'abarwanyi ba PLO cyangwa se Palestine Liberation Organization. Igikorwa cyabamenyekanishije cyane nicyo bakoze mu nyanja ya Mediterane no mu nyanja ya Red Sea, aho bashyize ibisasu ku bwato bw'abanzi bakabusenya mu buryo butigeze bumenyekana mbere. Mu myaka ya vuba Shayet 13 yagize uruhare mu bikorwa byo kwinjira mu bwato bwavugwagaho gutwara intwaro za Hamas, bigaragaza ko ari umutwe uhorana ubushishozi bwo kurinda inyungu za Israeli mu buryo bwose. GIGN Ubufaransa. GIGN yo yanditse amateka mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu Bufaransa no hanze yabwo. Mu mwaka w'1976 bagize uruhare rukomeye mu gutabara indege yari yashimuswe muri Djibouti, bakabohora abaturage b'Abafaransa n'abandi bari bafashwe bugwate. Mu myaka ya vuba GIGN yakomeje kugaragara mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu Bufaransa, cyane cyane nyuma y'ibitero bya Paris muri 2015, aho bagize uruhare mu gufata no kwica bamwe mu barwanyi bari bari mu mujyi. GIGN rero izwiho kuba yoherezwa mu gihe gito cyane iyo habaye ikibazo cy'iterabwoba cyangwa ishimutwa.
kandi ibikorwa byabo bikunze kurangira uburyo bw'umutekano w'abaturage ubungabunzwe kurusha ahandi hose. Iyo turebye rero ibikorwa by'imitwe yose dusanga buri mutwe ugira amateka yawo yihariye. Navy Seals bakaba bafite izina rikomeye kubera Osama Bin Laden, SAS kubera ibikorwa byo gutabara irondere, Spetsnaz kubera ibikorwa byabo by'ubukana mu ntambara no mu kurwanya iterabwoba, Shahed 13 kubera ibikorwa byo mu mazi byo guhangana n'abanzi ba Israeli, naho GIGN kubera uburyo bwo kurinda abaturage no gutabara abashimuswe. Ibi bikorwa byose byanditse amateka ku buryo imitwe idasanzwe iba ari igikoresho kidapfa gusimburwa mu buzima bw'ibihugu byabo. Yewe nuko ishoje gutama ndi kwizera Janvier Gade nk'ibisanzwe rero hano tukaba turi kuri World Today. Iwabo w'ibyegeranyo Imana ibande biryoshye ndabakunda cyane. Bye bye.